Si quieren, probamos. Hello, I'm Mark. Hola, sóc la Gisela. Welcome to Fenicurus. Benvinguts a Fenicurus. Aquest és l'hort que tenim a Cardedeu, a 40 quilòmetres de Barcelona només, molt a propet. I aquí conreem tota mena d'hortalisses, unes 40 varietats d'hortalisses, i també algunes herbes aromàtiques i medicinals. També hi tenim algun arbre fruiter. So this is the garden we have in Cardedeu, which is 40 kilometers from Barcelona, and here we grow almost 40 different types of vegetables, and we have many medicinal plants and flowers and fruit trees, all mixed up. Amb totes aquestes hortalisses fem cistelles per una cooperativa de consum d'aquí Cardedeu mateix, molt local, que es diu Cardedeu Autosuficient, i són unes 35 famílies. So with these vegetables we do vegetable boxes for a local cooperative in the town called Cardedeu Autosuficient, which consists of 35 families. And we do boxes all year with the seasonal local organic vegetables. Bé, treballem amb tècniques extretes de la permacultura i de l'agricultura natural, i darrerament també estem fent cursos per ensenyar una mica les nostres tècniques i donar-les a conèixer, difondre-les. Treballem sempre sense remoure la terra, amb encoixinaments i intentant seguir els ritmes de la natura i amb un mínim d'intervencions. So here we use permacultural and natural agricultural techniques, and we try to intervene as little as possible. We have everything mulched, so you won't see any soil here. And now we also do some courses to explain how these techniques can work. I doncs bé, amb aquestes tècniques conreem ell i jo, amb les nostres mans i quasi bé molt poquetes eines i sense cap maquinària, uns 4.000 metres quadrats, que no està gens malament. So we do this garden and a couple of others which total 4,000 square meters between ourselves and our hands and a couple of small tools without any need for machines or anything noisy or violent. Now we are coming towards the end of the summer season, so lots of things are half dead, but also many things are now growing to be picked in the autumn and winter. Bé, veureu que hi ha moltes coses seques en aquests moments a l'hort. Penseu que estem en el moment just que s'acaba l'estiu, comença la tardor. Aquí encara hem de treure aquestes canyes que estan seques, però també ara ens esperen els productes de tardor, que ara començaran. We have lots of nice comfrey to feed the plants. Aquí veieu que tenim consolda, que té moltes funcions i, entre altres coses, en fem extractes vegetals per les nostres plantes. And
here some of our colleagues. I aquí algunes de les nostres ajudants, les gallines, que les tenim amb un galliner mòbil. Les deixem aquí dins poquetes horetes, ens remenen la terra, com veieu aquí una mica, només superficialment, i es mengen els excessos que hi pugui haver en algun moment donat de cargols o llimacs, les llavoretes de males herbes, i les anem movent, i cada vegada tenen una zona nova per explorar i elles estan molt contentes. So to earn their keep, the chickens do some work now and again. They come out to play in their little mobile chicken run here, and like that they help us control the slugs and snails and the weed seeds, and they enjoy it and we do too. And this is where the chickens normally live. Mireu, aquí es poden veure uns enciams que fa poc vam trasplantar i veureu que ho tenim tot encoixinat amb palla i d'aquesta manera, si gratem una mica, podeu veure que conservem un terra ben maco, negre i ple de vida. So here is a bed of new lettuces, and as you can see, the bed is always covered with straw or other organic material, and like that we maintain a healthy and alive soil.